ulama kebebasan berpendapat saja. Pamlihat lima bargor sinami laus udu di mama alu-alu majau ulono tu adu bandiamat taraja nata soni badan dan lihat lalu agiat pun bersadani rohami martangi wadu bandiamat martingkem basai dilian arena duminggan di hari sadarion malpui mardalan do dengan ulaun baadat habataw na somaralo tulomo ni rohani duwatai alu-alu majau mak adu bandiamat taraja soni badan. Lihat bargor sinami didok hatani di batana tersurat di sada Yohanes sada ayat sadai madok dimulai nung adong hatai jelas saur tu di batado hatai jala di batado hatai sahat mamuse tu hatani putan na jumulong tubuh na madok jajur na mula-mula jajur mula topak bermula ni keraja bermula ni Brunei bermula ni nasa bangsa lain manortor jumolo maju bahay nama gudang mula-mula las ultima tu gudang sobay mau lihat memang bargor sinami gotong hobar tu suruh dengan taje suka kasih siang didok bisi lau mahamu didi hamuma saluhut jolma di bagasan guarni di bata ama anak to di porbadia kami di sore naik manortor naik marliat anggiat lihat panggabian lihat parhora satu pahanya mata nomor 2 di bata ima di anak tur di hurain yang menjalo perbedaan pardoma saribeon siat tuhan tayo naghitin ako sonay baik maju mak udang liatin. So, di ba maksud namin